Ndagusuhuje wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Ubu rero tugeze muri wa mwanya tuba tuje kubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero amakuru yacu nuko akurikira. Turahera kuri iyi nkuru yaho umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yeretswe imiryango. Mbese kubera iki uyu muyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yaba yirukanwe kuri zino nshingano ze? Ese yaba yakoze iki? Ese yaba yitwa nde? Ese intandaro y'ibi byose yaba ari iyihe? Tuva rero kuri iyi nkuru tujya kuri iyi nayo yo mu karere ka Nyanza, aho umwarimu akurikiranweho kwiba imodoka y'umuturage. Mbese uyu mwarimu yaba akorera ku kigo cyo muri kano karere ka Nyanza? Ese kubera iki yaba yaribye iyi modoka y'uyu muturage? Turava rero kuri iyi nkuru tujye kuri iyi nayo yo mu karere ka Musanze, aho umugabo nawe yapfiriye mu rugo rw'umuturage. Ibikomeje kugenda bibabaza abaturage batuye muri kano karere ka Musanze. Ayo rero niyo makuru twabateguriye tuje kuza gato tubaramburira. Gusa niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'amakuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufate akaruhuko gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri aya makuru twabateguriye. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero tuje kubabwira amakuru nk'uko twari tumaze kubibabwira. Rero turahera kuri iyi nkuru y'aho umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yeretswe imiryango. Munyangeyo Dieudonné Kennedy wari umuyobozi wa televiziyo y'u Rwanda yeretswe umuryango nyuma y'imyitwarire idahwitswe irimo kwiba amazi y'ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC. Kuri uyu rero wa 14 Ukwakira 2024 nibwo Munyangeyo yanditse ibaruwa isezera ku buyobozi bwa televiziyo y'igihugu. Mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter rwa RBA, rigaragaza ko uyu mugabo wari umaze igihe kitari gito yavuye kuri izi nshingano ku mpamvu ze bwite. Gusa rigaragaza ko uyu Munyangeyo yari amaze igihe agaragaraho imyitwarire idahwitswe. Muri iryo tangazo rya RBA ryashyizwe ku rubuga rwa X ryagiraga riti: tuzakomeza gutuma televiziyo y'u Rwanda ikorera abadukurikira ibishyizeho umutima kandi mu buryo bunoze. Ni mu gihe kuri uyu wa 14 Ukwakira 2024 WASAC yatangaje ko ku wa 10 Ukwakira 2024 Munyangeyo yafashwe akoresha amazi atanyuze muri mubazi. WASAC yavuze ko ibi yabikoriye ahatuye muri Zindiro mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Iki kigo cyavuze ko uretse kwishyura amafaranga angana na miliyoni 1 y'u Rwanda, Kennedy azishyura amazi yakoresheje mbere yo gusubiza izi serivisi. WASAC kandi yasabye abafatabuguzi bayo kutijandika mu bikorwa byo kwiba amazi. Gusa ubutumwa bwa WASAC yashyize kuri X bwaje gusibwa nyuma y'umwanya butangwaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Twagerageje kuvugana n'umuyobozi wa RBA kuri iyi nkuru, ariko akaba atarabasha kwitaba telefone ngendanwa. Tureka rero tujye no kuri iyi nkuru nayo yo mu karere ka Nyanza, aho umwarimu akurikiranweho kwiba imodoka y'umuturage. Umwarimu wigisha mu ishuri ry'ababyeyi rya Espanya riri mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho kwiba imodoka. Hashize ibyumweru 2 Gatarayiha Marcel wigisha mu ishuri ry'ababyeyi rya Espanya atawe muri yombi. Bamwe rero mu bakoranaga nawe
babwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha ino nkuru ko uriya mwarimu yari afite indangamuntu maze arayitaba biba ngombwa ko ashaka indi. Makuru avuga ko yaje kubaruza iyo ndangamuntu ku modoka bivugwa ko yibwe, ari nabwo yaje guhita atabwa muri yombi ahita afungwa. Uyu yaje kurikurwa by'agateganyo, gusa ategekwa ko azajya yitaba ubutabera, gusa ubwo kwitaba ntiyabikozwa maze RIB imusanga ku kigo cya Espanya ari naho asanzwe akorera ihita imuta muri yombi. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Nazinda Elanzime yabwiye iki kinyamakuru Umuseke ko inzego z'ubugenzacyaha muri Nyanza zidafite uriya mwarimu gusa ataboneka ku kazi nk'ibisanzwe. Aha yagiraga ati tuzakomeza gushakisha amakuru dukurikirane kereka niba yaratawe muri yombi n'ubugenzacyaha bwo mu kandi karere butari aka Nyanza. Hari amakuru avuga ko uriya mwarimu yaba yaratawe muri yombi na RIB ikorera mu mujyi wa Kigali, gusa twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB mu Rwanda ariko ntibyigeze bibasha kudukundira. Reka rero tukubirikizeho iyi nkuru yo mu karere ka Musanze aho umugabo yapfiriye mu rugo rw'umuturage. Mu karere ka Musanze umugore usanzwe uzwiho gukora uburaya yarakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo uzwi ku izina rya Kayuki Basobwo basangiraga inzoga. Ibi byabaye kuri wa 14 Ukwakira 2024 mu mudugudu wa Buramira akagari ka Kabaya mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze. Uyu nyakwigendera ngo yasanzwe mu mbuga y'uyu mugore witwa Nyirabagenzi Petronila, bikekwa ko ari uyu mugore wamwishe cyangwa wabigizemo uruhare. Na makuru yamenyekanye biturutse ku baturanyi n'abanyuze kuri urwo rugo rw'uyu mugore bavuga ko asanzwe ari indaya yabigize umwuga. Impamvu akekwaho ngo nuko bahoze basangira nawe mu kabari k'uwitwa Noheli. Nyuma yo gusangira baje gusohoka bombi ntibongera kugaruka, ahubwo ngo bongera kumva inkuru ko uyu mugabo yapfuye cyangwa yavuye mu buzima. Uyu mugabo ngo yarasanzwe akora akazi ko kumena no gucukura amabuye, ngo ubwo yazaga bivuga ko yari yahembwe aca mu kabari gusoma agacupa. Nyuma uwo ukora uburaya yamusanzemo basangira inzoga yari ari kunywa itarashiramo, barasohokana birangira atagarutse. Mutangana Patrick wasangiraga nawe yagize ati ejo saa 11 nyakwigendera yasanze imbere y'akagari ka Kabaya avuye mu mudugudu wa Rwara asaba ko tureba aho urwarwa ruryoshye ruri ngo angurire icupa. Murangira kwa Noheli tuhageze agura amacupa 2 tutaramara irya kabiri tubona Petronila aje tuyimaze aramusohora aramujyana muheruka. Ubwo yakomeje agira ati nongeye kumva ko yaguye hano kuri iyi ndaya niwe ubifitemo uruhare kuko twasangiraga mu kabari ka Kabare. Birakekwa ko hari undi mugabo bahahuriye bikaba intambara yavuyemo ruriya rupfu kuko uriya mugore ntiyamwicira wenyine. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko, turasaba ko bamuhanisha ibikwiriye n'abandi bikababera intangarugero. Nyirarugendo Jacqueline nawe yagize ati uyu mugore byanze bikunze azi iby'urupfu rw'uyu nyakwigendera kuko banamusanze iwe hari n'amaraso ari ku rugo rw'inzu ye. Asanzwe ari indaya isenya ingo z'abandi, asanzwe yinjiza abagabo benshi ku buryo dukeka ko uyu bishe yahuriye n'undi mugabo bakarwana bikarangira bamwishe. Uyu mugore bamudukize ntazagaruke aha niwe uduteza ibibazo bya hato na hato. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi Kabera Canisius yemeje iby'aya makuru avuga ko hakomeje gukorwa iperereza ngo hamenyekane intandaro y'ubu bwicanyi. Yagize ati uyu mugabo kuko umurambo we twawusanze imbere y'urugo rw'umuturage yapfuye, ariko kugeza ubu biracyakora iperereza, natwe dukomeje gufatanya dushaka amakuru kugira ngo hamenyekane intandaro y'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Uyu mugore uvugwaho uburaya ngo yarasanzwe ateza umutekano muke mu gace abamo, aho ngo yasenye ingo nyinshi. Nyuma yo gusenya urwe nawe ngo yigeze gufata amazi y'amarike ayamena
ku mugabo we arashya arakongoka umubiri wose. Icyo gihe yahanishijwe igifungo cy'imyaka 3 agisoje aza gutura muri uyu mudugudu wa Buramira. Abaturage bakimara kubona ibyabaye bitabaje ubuyobozi nabo bahamagara inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse na RIB barahagera kugira ngo hatangire iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Ruhengeri kugira ngo ukorerwe isuzuma. Iyi nkuru rero niyo idusoreje amakuru twari twabateguriye uyu munsi, tubibutsa ko niba ari ubwa mbere usuye KN Radio jya munsi y'amakuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Hatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo zawe, igitekerezo cyawe y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio ndetse n'icyo tuzongeramo. Igihe kandi umaze gukora bino byose, fata inkuru yisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Amakuru rero ya KN Radio nk'ibisanzwe yo ni akagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.